أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم أستعيذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Барлык галәмнәрнең Раббысы булган, безне үзенең төрле нимәтләре белән нимәтләгән Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә хәмд һәм саналар, барча мактауларыбыз, улуглауларыбыз булса иде. Аллаһ Тәбарәкә ва Тәгаләнең хәбибе һәм хак илчесе, галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелмеш Süyükle Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam hazretlerine, onun hürmetli gailesine, barlık sahabelerine selamlarımız hem salavatlarımız bulsaydı. Muhterem din kardeşlerimiz, inşallah bütünümüz büyük şat vakıganı kütüp turabız. Onun ismi Ramazan ayı bula. Bu ay Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi hem bütünümüzni bu ayını şatlıkta, izgilikte, urazana tutup uzdururga Allah-u Teala nasip etsin. Amin. İnşallah bu yıl Ramazan ayının birinci günü miladi boyunca 13 aprelga doğru gelir. Hem Сәхәргә торып, гаилә әһелләрне уятып, тәмле ашамлыкларны ашап, уразага керәбез. Ягъни, уразаның беренче көне 13 апрельдә башлана, ләкин беренче таравих намазын апрельнең 12 көнендә ясту намаздан соң укый башлыйбыз. Ураза İslam dininin 5 bağanasının birisi. Yani Ramazan ayında uraza tutu, balıkka erişken, akılda bulgan Müslüman kişiye farz bula. Allah-u Teala Kur'an'da bulay deyip aytti. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey müminler, sizden avvalgilerge uraza tutu farz etilgen kebek. Sizge de her yılına bir ay uraza tutu farz etildi. Şayet urazanı kaldırudan yaki ana kimçilik getirüden saklanırsınız. El-Bakara suresinden 183. ayetinde. Allah-u Teala'dan uraza tutucularına büyük ecir savap kütüp dura. Onun ismi Ar-Rayyan bula. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam aytti, cennette Ar-Rayyan degan bir kapka var. Kıyamet gününde bu kapkadan bari tik uraza tutucular gına girecek. Ondan uraza tutuculardan başka birey de gire almayacak. Uraza tutucular kayda deyip eytilir hem
алар алга чыгачак. Алардан кала бу капкадан беркем дә кермәячәк. Ураза тутучылар кергәч, ул капкалар ябылачак һәм бүтән беркем дә алардан кермәячәк дип әйткән. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәлам әйтте: Рамазан айы килү белән җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла, ә шәйтаннар богауланып куела дип әйткән. Бу хадисне Абу Давудтан һәм башка 5 улуг мөхәддистә китерәләр. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Рамазанның беренче төне җитү белән шәйтаннар һәм тыңлаусыз җиннәр бугауланып куелалар. Җәһәннәмнең ишекләре ябыла һәм аларның берсе дә ачылмый. Җәннәт ишекләре ачыла һәм аларның берсе дә ябылмый. Соңыннан бер кычкыручы әйтер: «Я яхшылык теләүче, монда кил, я начарлык теләүче, тукта», дип кычкырыр. Һәм һәрбер кичәдә Аллаһ Тәгаләнең уттан тотылган бәндәләре булыр дип әйтте. Баракаллаһу лана ва лакум ва лисаирил муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслимат al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innahu sami'ud du'a.